Amahoro y'Imana kuri bo banatwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri channel zacu zombarizo AM-TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano na ushikaza gukora subscribe cyangwa s'abone kugira ngo ujye mu mbere y'irwa n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu kanda share bisakaze bigere kure hashoboka, kanda like nimba bikunze by'ukuri ndetse dusangize n'igitezo cyawe aho hasi muri section ya comment. Ngo ikaze njye mujye kora mu gahunda y'amakuru nitwa Etienne Ebesa reka tudateze twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga muri Kivu y'Amajyepfo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena muri mwaka turimo, urusaku rw'amasasu n'imbura ziremereye rwashigeshe imisozi ya Rugezi muri teritwari ya Fizi ari mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu nzego zaho avuga ko ingabo za Leta ya Congo arizo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi FDNB abarwanyi ba FDLR hamwe n'inyeshyamba za Zalendo bagabyitero ku baturage b'abanyamurenge. N'igitero cyatangira ahitwa Mucikacika maze berekeza ahitwa Minembwe. Nguhaye ikaze. Amakuru yibanze yemeza ko iki gitero cyatangiriye mu mudugudu wa Mucikacika agana saa 12 n'igice za mu gitondo kuri uyu wa mbere. Icyo gihe ubutumwa bwihuse bwakwirakwiye mu nzego z'abaturage bugira buti umwanzi yaduteye hano i Rugezi ubari kugana aho hari abaturage ndetse na hari itwirwaneho. Abagabye ibi bitero harimo ingabo za Congo arizo FARDC, Force Armée de la République Démocratique du Congo, harimo FDNB, Force de Défense Nationale du Burundi, harimo FDLR, Force Démocratique pour la Libération du Rwanda, umutwe washinzwe n'abarwanyi bashinjwa jenoside mu Rwanda, uyu n'umutwe ufatwa nk'umutwe w'iterabwoba, ndetse harimo Zalendo, uyu n'umutwe w'Abakongomani b'intagondwa bafite intwaro. Amakuru akomeje kwemeza ko izi ngabo zatangiye kugira ngo zibone inzira igana aho abanyamurenge batuye cyane mu Minembwe centre. Na makuru akubeye ubutumwa bugufi gorejwe kimwe mu bitangazamakuru cyakirwa muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubwo butumwa bugira buti umwanzi aduteye muri Rugezi yateye ahitwa Mucikacika ubu yatangiye kwa device yerekeza hari abaturage n'ahari twirwaneho. Aya makuru agaragaza kandi ko iri huriro rigizwe n'igisirikare cya Congo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB na FDLR na Zalendo bagabye iki gitero ku isa 12 n'igice z'iki gitondo kuri wa mbere. Kugeza urusaku rw'imbunda ziremereye nizoroheje rukumvikana muri utwo duce dutandukanye two muri Rugezi ndetse rukaba rurimo kumvikana muri Minembwe centre nko kumwe mu baherereye muri bice yabitangaje iki kinyamakuru. Nubwo Leta Congo ivuga ko iri kurwanya inyeshyamba za M23 na twirwaneho, impunye zikomeje kwiyongera ku ruhare rw'igihugu cy'u Burundi n'umutwe wa FDLR muri iyi ntambara. FDLR igaragara kenshi mu bikorwa by'intambara hano muri Kivu y'Amajyepfo, nubwo ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba wasize ukoze jenoside mu Rwanda muri Mata mu mwaka w'1994. Hamwe mu ho FDLR igaba ibitero hakurikira ibikorwa byo kwibasira abaturage b'abanyamurenge. FDNB y'u Burundi nayo ivugwa mu bikorwa byo gutera uduce tw'abanyamurenge. Amakuru yizavuga ko n'ubundi abarwanyi ari bamwe mu bari bagabye ibitero byabaye ku itariki 25 Gicurasi muri mwaka turimo, babigaba ahitwa mu Mikenke, ahitwa Bijabo, ku Ndondo n'ahitwa Bijombo. Igikomeje kwibazwa ni ese izi ngabo z'abanyamahanga zifite intego yo kurandura M23 cyangwa no guca intege igice kimwe cy'abaturage? Iki ni kibazo gikomeje kwibazwa na benshi. AFC M23 iherutse kwamagana ibi bitero yivuye inyuma. Umuvugizi wayo Lawrence Kanyuka yagize ati turabura Leta ya Kinshasa ibikorwa nk'ibi byo gutera abaturage bitazwi neza icyo bigamije ko babihagarika mu maguru mashya. Twakomeje kubihorera ariko turavuga ko nibakomeza gukora ibikorwa nk'ibi byo kungabanya abaturage ntabwo tuzabyihanganira. Uyu muvugizi ntabwo yeruye ngo avuge niba AFC zagaba igitero cyo kwihorera, ariko amagambo yakoresheje yerekana ubushake bwo kwitabara. Kivu y'Amajyepfo cyane mu turere twa Fizi, Uvira na Mwengano, turere twagize amateka akomeye y'intambara zishingiye ku moko. Abanyamurenge bahamaze imyaka myinshi cyane bavuga ko basumbirijwe kuko bagabwa ibitero umunsi ku wundi. Gusa hari andi moko arimo abafurero, ababembe n'abandi kavutse muri ibi bice bavuga ko abanyamurenge arabemukira baje mu gihe cy'ubukoroni. Kuba ingabo z'abanyamahanga zitabazwa mu buryo bwemewe n'amategeko muri Congo kugira ngo zifatanye na Leta mu mirwano ibahuje na M23, ariko ugasanga bakorana n'imitwe nka FDLR ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba, ibi bitera ikibazo ku rwego mpuzamahanga. Ikindi nuko ibitero bikomeje kubangamira umutekano w'akarere muri rusange. Amateka ya Kivu y'Amajyepfo yerekana ko ikibazo
cy'imitwe yitwaje intwaro gifite imizi miremire. Kubaka amahoro muri kariya karere bisaba gushyira ku ruhande inyungu z'amoko, gukuraho imitwe nka FDLR na Wazalendo, kuganisha ibiganiro hagati ya Twirwane wifatanyije na M23 bakaganira n'ubutegetsi bw'Kinshasa kugira ngo bashakire hamwe igisubizo cy'ibibazo by'iyi intambara. Uyu ni umusozo w'iyi nkuru twabateguriye, reka ngushime cyane uba natwe muri gahunda z'amakuru zacu za buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV Show ndetse na Gasabo News 24. Amakuru nk'aya nakagaruka kuri izi channel zacu. Shalom.